wazalendo watukufu wa Komori, Waislamu, klasi njema, la mfomonsi njema ya kheri nasi kamgwa benze hunu rijuha wanono alhamdulillah wazazi imahu wajibu holiho siwa na wa Komori rihime banu rionese masikitifu madziro au rionese ulani fu mziro kaundo remao haruma ensia hatu ya Komori ya ukana zinudi zoriko zamba rangubo trasi ya ukama masikitifu madziro haruma ensia hatu karitsina walezi imahu susubutira mbaukana ngasina wamezi akaya ngarjoka helewana mnaje wa Komori kawensia hatu ramba ngasina madhomana walelawe hensia hatu walelao wanansi imahu masikitifu madziro ikaundo ya kurema ye Komori ya kurema e mwana mkomori hususwani deze mamala ikao gazishimi yao haruma wakazi wa Komori engarjoka hambana mnaje ya ukaya yejau hatandi garjo subutiri wanese ukana ejau hatandi vi ensi hatu rilovanu ritso emwana mkomori ya jihisiyo kana hatendelwa ni daula ikao ketina haja nera ya mkomori ketina haja no muamala wahe mwana mkomori arsubutori mwaneseni au kabanu yo wajibu haina mrundasi mru ya yaonese masikitifu madziro ikaundo ya remao haruma e Komori ya hatu au kaya ikarendo anzari zambe ngamonao inu ajali kao ajali inu ibiri usiku wa jana ikawa masikitifu madziro riko yaonesa ndokananga monao undo mwamala wahe mwana mkomori eze mwamala zahe mwana mkomori ngazijoka hangamia hali inu hatandi ebanu udhwamana ikao ndorambanga sina madhwamana ejau hatandi ebanu garjoka ujuzi saukana lelo ramba ukananga sina daho na uhifadhi ye maraia na uhifadhi zemwamala zahe maraia sha ejau hatandi garanzori juzi se ya ukana ebanu zemali zahe mwana mkomori ya tsangao haruma daula ebanu ye faida yahe mwana mkomori ya hundrao hindri haukaya lelonga riwonao zemwamala zahe mwana mkomori ngazangami yao ketina nyumba ketina gari imma huze mwamala zahe mwana mkomori ngazangami yao shangari juzi sao ebanu lelo rangwesa rajarani kiwa daho langwao kozepu ebanu ngarjoka usubutira mbeukana eja uhatandi aukanga monao linutsi gari kaongilo mijinze shalinu gari kaongilo harumao mji waezi wa Moroni aboy wajibu watu wandu hamanda si rije ribirliye haruma ulanifu hamanda unu ya ukana tihaki thumma tihaki daula kamna ujua urenga zemaliza hatu haina juma mwende mjini mwende maswali juma mtinzi wa mbuzi mfanyiliwa haina harama na ngarijuwa ukana juma nzima mwajo ibadingo mrenge zemali hizo muhu ani msaidi ya namna jo wa kazi haruma ajali hamanda zinu shanga ridudi rijusis au mimi ngamjuzisu ya ukana ebanu kozepu karanzori dwambiwa ya ukana eba banu mrungu jo kange na rali ngabi nge mru ya shinde ya pare kozepu haruma ajali hamanda yinu aukaya mwengoni mwe masikitifu madziro ba Komori ikawe mkomori katsuni kiwa hata obahanu balwe haki yahe lelo mrungu jojua mriende ya shitaki ho polisi hau mrungu jojua ende ya shitaki ho gendarmerie mru ya jambi wakanaye mru ni wakati ya joka haparihani haho mrani yabo wandu ripara basaka mru haparae polisi hawambi ya ukanawa la mru rimono ho mrani wohamba kwatsi na mafura yabongi oblige ola raia ya rudi ya tie mafura haruma emagari yayo no yabo yotsi de normal parce que anu magari ya daula
yafanyawe hazi ya daula mi mwana wa daula ababangara nzori juzi seukana eko zepu gebido mru ya kena rali ngavi ekamru hati ane kamru hanchi aundwani kafatiru hamandalinu mrungu kono rali ngavi nge mru ya pare kozepu waje wa hifadhi mru haukakarjaelewa ejazinu ngazijirio emaskitifu madziro mimi ni yaona ondokana kozepu na vanu ala kulli hali hakabanu wandu kwa dono kana ilo gari shale gari lijoshinda lifanye ajali nziro haruma nyumba zindro china bonge sisi ngari laaniyo thumma ngari laaniyo ngari wonesao maskitifu madziro habo yakana rangu alitendelwa ni daula ebanu bo daula hakika ya Mwenyezi Mungu nde hali inu hatandi haukanga mmonao ke ajali inu mwiwono janabo wa Komori shayo wajibu wandu hamanda siba turijeri wonese maskitifu na msiba mziro ka edaula eroli ya edaula ne rai yangi ondaba ebanu de hali inu hatandi ala kulli hali narke radhi bodaula bakamna ujua urengaze mali za hatu mwenda mwetsinzi wa mbuzi mwepishwa maele halafuye mwana mkomori yedhulumishiha he namna hiyo wongesi siri jabanu karja jabanu rijeri ride shari jabanu rijeri behe maskitifu madziro yauka Allah de hali inu hatandi ebanu yerai ya mkomori nensi ya hae faida choka hihunra haruma daula ya mtende ya hindri onge ngarlaaniyo ngaribe hao mswiba mziro unu maskitifu madziro ikaundo ya remawe mwana mkomori hata habaha ikao zinumali vanu miusamba ndondondo ya ukana vanu abaha inu mruna chi aniambese mruna kensi mru ya jifikirile abonge mimi ngambe horisala vanu usoni mwema zoferi ususwani do wenyiye magari wa hulawe magari haukananga aminiyo ukana shoferi anikiwa gari yo wa shoferi shanga mlase apeli vanu ya howe nye magari wa hulawe magari maana yotsi nyangu mrende ya pare 7 million komeki mrende ya hule gari erisala nibe hao banu na mtafadhali babanu homrule wa daula gebido mru ya jilewe ranzi nge mru ya lewe daula na mfanye moa imani magari ya hanyu heina gari mrende ya hule gazi baizo ndrabo kale gari la mrungilo na gazi ambesela an la mrungu jozima motweri mruya jahule motweri mruya kazi shekanyi wandu mahule magari nga mlindao kozepu au nga mlindao daula imreni nrazi abunga mjo ufanyonsi pia wonge miwinga mumparoni ila se apeli vanu haina gari like na gazi bam aminu kaneka gari ngilo na gazi ambesela an la mruha joji hifadhi wonge nga mumparoni ni wenye magari mhulawe magari msane mrudi mdo hula bute iza gazi bala anla ijoshinda idosaidia ajali hamanda inu yekake shinduka ajali ya kanziro rititokansi ritodole wakana ini babanu vajonji ya mro ngari lindao kozepu bangari aminiyo kane kare ndo anzari do linda kozepu yabo nga mjoha ngamia zemaliza hanyu pia nga zijoha ngamia yabo nge aranyimlone maluka aranyimlone magari na msunde namna ya ukomande gazi bala an lambe seizo josho shinda zidomsediani aukananga monao maskitifu madziro hamanda anu ya tsukali nugari kaungilo wetsunzu shali nugari lilo vanu darsanda vanu mahakama nge hakika ya Mwenyezi Mungu nyika mfikiri ya ukana vanu linugari lende shana mtsohozwa nema chumba yala na mtsohozwa nema hakama hiyo sha hakika ya Mwenyezi Mungu ya bondoka ya wanduwa bakisha namna inu wanduwa pare madhamana ya uzima mro ebanu lelo inu au karishia mvorojo ya ukana kozepuo kwa dozi magari ye kozepu nyinga manzo mzime hindri paske kena ujokiri unumro linu shirika la uzima mro enga mjoka ujua mwambe ukaka mtuzi magari shanga mzimao nyumba hanamna che ukaka richashinda raelewa haruma mfano wa hadisi hamanda hiyo unumro yabo kalelo harumale gari na mtsohifadhi eske kabati nyumba iliyo ya bidike nyumba inunge joka uparisiwa yabonge sisi rijari wonese ulanifu rijari wonese maskitifu bayo wajibu wakasi wana wakomori ya lazimu riwonese wa utukivu wa hensi hatu ya kabanu ritendelwa ni madhamana rambanga sina daula yabonge karna ujua zemaliza hatu
zitoka juma urengwa zenda zetsinzwa mbuzi harumwa miji no yabo owanansi emaesha ho wanansi ngangami yao abonge karja kanzarke wale sharsoka ujaba turibe he maskite fimaziro yanu riwonese umsiba unu abonge atanda yabo marhaba mechi tasijema ikaunga lijoka la herinasi kari mwambiani ukana yotsinyangu sinyangu ala amanda linu abonge beupara wenye magari wake vigila ya utsahaze gazi wakenizo magarini bam aminu kane kamdunge na gazi mruha jozi momotweri maudu mrata ikia sijunda jina mrati yo motweri wange yo demano kana sijo mtsahani ususwani do wandu walone magari wafanyeze namna ikaondora wambia bam aminu kana mruna tsodoji hifadhi avaya ukana mru alinde daule totoko hifadhi mruna tsotende mru ya jihifadhi kabonge atanda yabo kamjumlahani baba nusiri juarinde omba mtapaloni esha itsoka wajibu rijeba anuriwone sembabi usikitifu mziro ikao do urema we komori uremawe mwanamkomori ikawe mwanamkomori hatanda basa yatsoujua se hakiza hengizo ndahubi yeze hakiza hengu joka uzundana mnache yeze hakiza he joka ushinda ya msede da mweche yabongenga aminukana mruna shinde yajisaidie ava ya usedilwa atanda yabo bamumbosholoni marhaba menji tasijema la herinasi ikamgo abenze barjona na wakati wa satsena insha Allah marhaba menji